जोजलपा जी सुलिन्द्र साक्य नेपाल च्यानल टेलिभिजन यान हेवया थुगुवाले ज्याजो सूचना देपी हनेबा पि सक भालमेत ज्याजो छ लस्कु सेना चुना थुगुवाले या मु बुखत धाकी हाइलाइट्स। प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालोटार लिहा झाल नेपाल संसदे कोरोना भाइरस या ग्याचुकु मेयर विद्या सुन्दर साकिया गुथी विधेयक खे गेसु लागु विचार यर नगरपालिका या मार्क्स तालिम कोचाल गुलाम डीआईजी खरेलिया ढुगु अभियान झ्याकेजा हली मिसादी नेपालेन थिथि जाजो कोरोना भाइरस या लिचो होली नखयतन लात श्रद्धेय भिक्षु प्रज्ञाश्री महास्थ वीरपाखे धर्मदेशना ऐतिहासिक जलप्याख कोचाल प्रज्ञानन्द महास्थवीर व धमपाल महास्थवीर भन्तेपिनेगु छकलो मरण तिथि जाजो दिस होमिया नुगु च्यानल झ्याकेजा कोरोना या भाइरस युरोप यंक थेन रूस व टर्की देया राष्ट्रपति पी नाप्लाजा भारतीय प्रतिबन्ध नाजाम फुटबल कासामी रोनाल्डो क्वारेन्टाइने। थो मु बुखलिपा आथोया नेपा दुनिया बुखे दुसे निखो खुसी जलाशय तयादीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झिन्जिनु या अस्पताल चुनादी धुङ्गाले वङ्गु शुक्रबार शनिले सरकारी निवास बालोटार लिहा झाइदिला फहे वङ्गु फागुन 19 गते महाराजगञ्ज चुङ्गु शिक्षण अस्पताले भर्ना जुयादीमा वेकयत फागुन 21 गते जलाशय तयगुज्या जुगु ख वेकया डिस्चार्ज जुसान संक्रमणिया ग्याचुकु अझ दुगु थासे चिकित्सक तेसा प्रधानमन्त्री यात सचेतना याकुगु ख तर वेकया डिस्चार्ज जुसा तबी इले बेले उसाया केनेजा मतिक दुई मागु चिकित्सक तेसा धागुदु। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना भाइरस या लुयात हलियंक महामारी घोषणा याव आ नेपालेन आपला ग्याचुकु बोलंगदु थोय झोले नेपाल संसदेन सांसद तेस मुजा थथे दिके मागु लिसे थुकियात वाचाका जखन हके मागु धागुदु नेपाली कांग्रेस या सांसद भीमसेन दास प्रधान सदन यात मतिक न्याका छुहेजा मदुकु धया दिला मनु त मुनेको जखन दिके मागु बनेको कलेज व संसद न दिके त इना बिना दिला अधे मेम कांग्रेस नेता भरत कुमार शाहन सदन थथे छुदे दिके गुहे बालागिली ब बिया दिला। दे दस या पुनिया इले पिबोइगु दिप्याखया आगछे ओलेजा ये कोचागुदु ये महानगरपालिका या मेयर विद्या सुन्दर साक्य थुगु भिजा ओलेजा यानादिगु ख गुथी विधेयक खे वेकल आन्दोलन यागु सिबेन थगु ख सरकारी न्होने भातिक तेत ब ब्यादिगु दु वेकल गुथिया त बुकथ बल्लाकेगु धैगु खे स्वापु दुपिनिगु विचार हेत प्रधानमन्त्री ओ भूमि सुधार मन्त्री तको इना बियागु खन लुमगा दिल वेकल मुख तयारिया मफया समस्या जुगन धयादिगु दु मेयर साक्य धयादि स्थानीय तगिस जनप्रतिनिधि वे धुंका नगरिया भसिका जुइ धुंकुगु गुथी कला संस्कृति या त भालासाला या त आ सुनान आन्दोलन या मागु बरु तपेंखे वडा जाकु व महानगरपालिका पाखे जाया भएको भ्यादिला ये महानगरपालिका नगरिया सुई निगुली वडा सांस्कृतिक सम्पदा देका चुंगु व तोफिगु जुसा खबर या त न इना याना दिगुदु। थो दे पिनिया बुखलिपा आ कासा बुख हलिमे तस्क बेबे जुगु फुटबल कासामी छम क्रिस्टियानो रोनाल्डो ख थुगुवाया दे दुनी दे पिने वो कासा बुख थने कोचागुदु लिपाछि नपलागुजी मदिक्क नेपाल च्यानल सूचना दिस जिपी सक्षित उजम बिया दिस थौ त बा सुभा।